sumu no wo hwe se ade bia wo ye no obe ya one kwan so that say ye wo full month na full month ne bibi be si wo bosom na apie no bibi be si wo mu ana bibi si wo because what say honhom bi edi Ghana so edi enya ebo ye fom emna pese mi hu se saa honhom ne ho odin dia eye honhom be ana asofo no so san ko saa honhom na akopetumi na ye hu fama nkan ma me odi for ma me nkan asuma se mi chiro Bible na abrofo de bae no omo man example bi wo mu say emre bi baia Kristo na chidufo no sore na omo pompa ye omo sa yare omo kan kasa eye akomatoyem nyansa nkyerɛkyerɛ de kyerɛ nipa ma sei ne ya yebekɔ yanim na saatam no ɔhene bi wɔ hɔ ye friend Herod saa ɔhene no onye Christ na suafo na watire ni wo ma omde nkunimdi nsam asomdwe na yaresa sam ebran entum enti otresi sankrofo yi love me bawo na ese wo ka kire me se ye president Nana Akufo-Addo onji nyame asem ni no tata asofofo papa obeti ya chiwe obeti ya iwe se obeti ya ise me pese wo sikiri ni ye na ka tiefo because tiefo hwe because tiefo na do fo hwe niama Ghana agija no sofo me pacho wo ka sinipi se eye suban we omampani otedua so ompenyame meba enti no ama oman Ghana ese nti oba kwan na nyame sunsun me adwuma meba matiefo na adofo oti mame nuru ho aha na me ka kiro se abra asuafo no gusu bompa ye no na omo kyerɛkyerɛ nokre ayaresa na ade no ɔhene bi ni afrɛ no Herod authority a meba Herod o Ghana meba edu obewu Herod enti sa ɔhene no adiefo authority yesia de ne yepese yenya bibi free sunsun se mu nkwantananso ebisa ene yete no authority aye no osuma me ekwache sa leader na oda eku na no oda Christopher ano no your friend Peter na wo kan a ose ochi Peter nunua your friend James o man budget because James started say o peja nyame no say menyintum ochi no kun no wanche na ntumo ochi no kun no o man no gwasiafo na that time no support ohene no o budget so e mo ohene ni tirim ye ne de so no to asoko fa John they say me wo say yemie Bible quotation me pacho yanko reading aka when you reading to so aka man kinkan na yenya before we ma man kan wie o kan wi Herod ho na me gina me ma on say topic no Herod Matthew 24 kan 1 was Matthew 24 verse 1 etie for muntie o ena muntie ni ye ayefo nyina wantie yanko ministers ntie police fo ntie asofo so a ye di oman so a ye de enwa asie omie ntie thank you asema anya na aje ya Ghana ya ji Kristo adi yanko African kama me brother yanko hwe osi dey osi na Yesu free asori fie ho arekono tio osi na Yesu free asori fie ho no nsama okokan ye adwena ode ma won enipa adwena mu bie enipa ho ba no ho so nti opie na okọ no ehọ no ma ntuma mbisa no hwe na suafo no ba ne nche ina suafo ne ba ne nche sei masa preaching and some na wakekan deni aprose yesi ato aso kura bie nkranya bie ahemfo na de na asema wakekan de ase ne sei na ka kire won sei eno ka kire won sei mo de mo wa ni keke mo num ne ekoso masa we chese sunsum sam otni akai se kai oti mo hunu we num inipa ya hu se we sisi we se mo hunu na chese nya ne mo hunu na oka so for jina nya ne aga na ekọ ne eka so for me ba se wo ya kire se Yesu Kristo free aso de wo ka kire se mo wa ni so mo hu ade enti o pa kire se wo se Herod ye baba ni Yesu karo e ma wire fi Herod se Ghana Herod we uko na say when the next of Herod what Ghana ama Ghana dija na Kristo ye nu wo for some no makraka ma ye nkoduru ho me percent ye aduane na fufo ni ye wie wo no mu kwan me percent ye for Herod omo be hu ye omo be hu ye say o ma ye hu say there is a Herod uru Ghana na omo be hu ye na se Herod wu ko that time na Herod no wan enti to asome enko
ase na ka che won se hunu ye no na no kwem se mo se orinja abo a ebesi abo so mo na mo bu se papa no waka papa no sika papa no yo hene papa no president papa no sofo o ka che me se sia na Akufo Addo papa obeye prime minister o man so na ba so amafo ka se ne papa memu na edin te se ne ba di ya na so koto nwa ma there no problem yes I don't know person che sentina na ya president or Herod minia oh me kan chiro wa ha se or Herod because esro Ghana here ena so Israel for wa here enti Ghana ya here no Herod na me kan wa say enti se duru na obetuma Herod anya me na be ka edebo odi fortune why my man so I say mint ka say your president there I say abo nsi abo so na actually me see em say second king so baby I say me papa there emra obedi o man so de maamo no me there no mo de to say scorpion my little finger yes and I'll make sure that my father's I'll make sure that my words will be harder than my father's own. I'm telling you because it say oh change someone wona wo kan wo oh ya pe ni change someone na wo pa kire me say na Akufo Addo nyoma oye no ni papa de obey no wa double times 2 enti na wa kwatena bro say yi lebi no oje ye fa yi lebi ni bra hwa de mi hu ade bi anya ne fo mi hu ade bi na me wra fo nra enra me me tu kwan na me drive o we say president here sika okay e de ebu o man no and I support that okay me on my bar me supporto eto tua very good na ye mfa to enkogu futuo mu emfa anye den emu o man enti me ba untimi mfa to enkoyi to na me du nsawom e ma na eton chofi no me to chofi but lady ni gina me o pam cho se gina enti me gina o de chofi ba so daddy ma be gina ha the whole day me ton hwe me sew to be my man oh to chofi oh ya pinfun so oh wow enti the only time I say me yiska na man so daddy still am person tobi me nka se ma miska tobi timi tobi ma won mu bi ka re nyina o pinfun na business na ku wen o se o ye o kada adwuma no wapira oh je se me gina pa so pinfun media eto no omo ye ne standard categories bia no ye adwuma no ye adwuma isi eja no won ye adwuma unya adwuma obede tuato media ko yempuntu sapinfo ya odina traffic mi tonto fi and obi ofan sam kwan bia nso nimini amekan obi okukuma se kwan bia ni mai timirika ye maami fo timirika ko mankasim na ko he udu mankasima odonto ye ya me na na ochiawi masa nipa timirika ka tumi fo bi na so eti me pese bi bisa se ye nya sympathy bi masa ankrofo na bia otima koto ade 100 Ghana no de atono phone so se otan ba kofa enam foforo abeche na se ye giso toa em se ano odin the president nana ye pawasam me eto me kwasi antwa me te woje me toa I don't have a complaint on it but obi so de ano odin so for camera can say be ase wa no anya me ma no camera no camera person say your time e ya so na program no mo aduru ye nko ye mo ade na Herod ho no se no o patch say Herod he kenka quotation man you say na Yesu ka se mo wani na mo ni ani mo hu ne mo hu etina ti say Ghana difo bi epinu mo difo papa ehu ni oman ni ko ama mo hu say Herod bi di oman ni so sofo o ka se muzama fo ene kita di fo ti muzama fo mo hu say Herod bi na be di oman ni so ni mfa ya se mo mra wie na me kan sem bi Abraham Herod ti John odene kotu mu no Bible say na woni wona mini ho but ye Bible na yen yesua no ka kire yen say asuafo nkaifo na anda enti wo mo sori anadwumu ni nyara Ghana sofo ye nwuse mani ya wahe tiemi fine wa ka sem so mo che Herod suma ye ko che Peter ene je bisino ne yi ni ho ya che Ghana enti me pese mi hu say enu tina wo ka sama say Herod no na Akufo Addo echichi asofo a o madam pare echichi asofo yi eni nti eni echichi asofo
medical culture say Bible say okromfo no nkofie ho Jesus o ochechifie ura no nsane ne nan bia na ebi etete Ghana na emu chia etete asofo nti aye harazi asofo nti enti na asofo nso aka wono atum e na oman na gija because Bible says so oman ni ani su ade hu na ni difo no oman ne den eye sakasaka ehwefom nti se Ghana ye wadifo a adifo no wo he bosomi a adifo no suro se ye ba bonten beka because sunsun bi tumi bi ma men kan tro Ghana ye nduru ho ya me yeduru ho nti na mse won sem na wo bisa Ghana ye wade bi ho ye castle ho ye wade bi ho castle mpenfo di wudase enti aban na okofa asade ne ba castle ho no oni ho no aban bi obeko ye beto aba masa campaign be na aban wanye ye president wo munya de me kwa me humu mobo me kwa meyem say okofo akonwa na there is some power there is some spirit there that control the Ghana so for brafam ne wie etu pa se kwa me nkruma na akofa tumi bia be sha na as Rollins we uko tumi bi di o mine so ye behwe ye di nature e behwe sampa tumi bi di o ba no so o mine kofom ndo ma asofo kwan ebe yi na etiefo aha ayi attention TV na attention TV tini a na ne ene America san NKWANTANANSO ebisa ya tresi a na ba bia ya hihihye ne America san wonsaka program ya me pa cho wosomo obi na share na like na follow na be kabusua na NKWANTANANSO ebisa de nsem de ebeba nsem ye beda na di won NKWANTANANSO ebisa no ebeji wonsem na be boro wadwe so for say to me di o man so bibi she castle ho bibi she parliament house ho enti sa parliament house ye enti be nya de na o president bi e ba nka kufu ado kitadwen papa obetena kunwa so se member Fred Kesia ba oba oye ani bosu mienu na kufu ado ye wose mo metwe mo ho member mo mark school ampa papa na ye mesai I make sure say mo benya good hospital good road meye nyama mehwe nyama effect anche na covid de no bebo papa ani so ade hu oye nyina enne oye bidie so Ghana fo ayi boni aye Ghana fo mpese ye betie ne kora biem Ghana fo boni din foforo Ghana fo cancer me ya e de kire no e na papa yi odifo chika se bibi she parliament house wa castle wa ukotena wa na waketia nti pese ye hwe e de nature e be hwe se Ghana bibi etumi Ghana omayana opon adifo egu oman mu adifo na enye wadwuma yie ana bibi na sofo kase akwose parliament wo akwose castle ho e na kutia so fansa to mensase na there be fansa musa no eto mensase sei o de to ase okay so what I say enti ye hwed nature o so fato so na ma ne dua ne kwada bi yi ba ko fato so na ne dua ne kwa aha ye hwehwe ne sa o de o hwehwe ne sa me so me de to so na de ato so just fato so na ejefo sofo o kire se tumi bi hye castle ho eno na ekotia oman Ghana nti ama president fo no kwa na wankototo ayampia na ama yutu ni edi o matem onte sa de ni be free ho sem free ho a afa sofo me nature sofo kire se bibi hye castle ho eno na ekotia Ghana enye honhom papa eno ne omampani bia beta so o cancer papa na de odoba na eni na ansa eni nenu na bibia se nature set sade a ye twe a mema na ntwe so so duade tu nyina bom so ni tu nyina bom 7 nyina so mbom so aha so what so nyina so ni nyina what so nyina so meba me so me be so me de yen ajefo na dofo amahwe e nature hour na nature hour so nature papa na atena se na bibia no sofo yenso so oba de nyankopon e di nature o de be pia bibrim na bibrim o de be pie no ampa se nhaban wo tumi we fake nim nhaban wo tumi de ampa se kas na kufu ado ti ho no tumi bi wo ha ekutia president e ma ne nwumo ye nyina no enso Ghana fo ani on te se ye hu adwuma na di fo gu Ghana ye de se nature ete sade a ye twe a me ma ne twe sofo twe na sampa tumi bi ekutia o de fa sato ase tumi bi ekutia kase ho tumi bi eden e hya osofo twen atiefo mo hwe ene atwe no na kufu ado nya na dwen san ko be mo man Ghana akwa huhia mu sei na mo tumi bi ekutia o man Ghana na sa tumi ni so eyensuo eye abotai eye motia mframa
se motia from a yetwe a ementwe enini ene na etwe no entwe se eye abotan ni nsuo na akutia Ghana ene yadua ewo ho ene akutia Ghana ema president akotena so na amemenefe oman mabuo no ojiska Ghana for entiase twara da pa se te sa dia nature yetwe a ementwe enini etiefo bibi ene wo de sofo da no nsachi se na nipa hu se enye se yesu yensam enini se na tie ye sanda ne na se na tie nature omampani na na kufuado se sunsum no unim ne dia yetwe a ementwe enini nyankopon ni makufuado nyame nim no na mo eye sa tumi no na ekusia president NKWANTANANSO abisani nature bosumi ewura mu azant basa besie awo Ghana dia nature yetwe a ementwe azant basa besisi bosumi ewura mu eye full month atofu wo mu yetwe a ementwe enini atofu wo ewo bosumi we mu no man Ghana ewurade yesre o yesre sebe ye dia nature kasa na bie kwaman ene chese Ghana NKWANTANANSO abisa ya trasia tumi ye adwuma ye masunsum ye adwuma ye matumi buru tumi so onyame di adom Ghana na kufuado enya ne pese nipa be hunu so ye herod nipa be hunu so ye wicked nipa be hunu so ye terrorist nipa be hunu se wonye ni papa we ni papa eno na wakire na kufuado de adwen papa ene betre oman so eyi levi kakra wo gide abu oman ebi kura se ntirimo odin ohu nipa mobo oye nana gadai wotena prema ne Ghana fa pen paper na yebu hu akonta eden ne yebetimi dia aka sofo yebetimi dia bo oman echese adifo nsori na sunsum nyuma wanum sunsum nyuma bia fagu fam faboa na asofo bi so nka no kore eno na ama ya be wiesi na NKWANTANANSO abisa ye bie kwan wo ye difo na opese be support dwumadi wi wo so ba be kire wo de ya okita ne yenka yensambom ne yemfa paabon type president na na kufuado achi ya papa Alan Cash michiawo Alan onyame sunsum ka ho me papa John Dramani mama onyame sunsum enka ho enti nyama bebre o ha akotia akufuado ode adwen papa ne bae enti sabri me den the prophet Eric Akwasiantwi me ne odifo ochire international Muzama international na me odifo Akwasiantwi a wo hwe me wo Ablekuma Agape William Street behind the step ahead the school na chi ana me wo ayesia brosan ye flow so kama me pa cho hwehwe ma kira kwan ebia opesa difo me pesa me hunu na me ne kasa me pa cho hwe school na se me normal na twam no se twam gidigidi so na wontimi mfa so a na ehia ne se obefa me number we 0553 401462 na me kan se aha eye attention TV na hanso ne ye ka NKWANTANANSO abisa unya no ba bia ye kire ne a ekọ man mu nso asofo ne adifo bi go man mu se omno ka se president da bio sofo odifo kire ba kire se bibi wo ho a ekotia president ne e wo kasa ho eno nti president bia akotena so a you will still have a scratches nipa nyini ni biem nipa be nso onka no kore nso ne enye ne pe na bia mini sofo atena si enye ne nkwa na betena se na mo obi ara ho normal owo kaso tipa junction Muzama branch area head no ono no 0243 807500 0243 807500 so for china man no orofo sabri me ame kan se ye di adwene chire de chira ye be hwe asu fraw na ame kan se me ma ye nkwa ne bebre na onyame ya domo a no che nkwa dasene no ye be sa betena se ama ya tua sa adwumadi so na a president for by John Mama by running Saba Atame Saba na na Kufuado aba omampani Kufuo je Kufuo the Sezi Papa ono so aba sanya me nyina nyese Kufuado nkwa ne kutie no akotia president for nyina say there's no solution no because of asofo no ya ka o ma she but me so say NKWANTANANSO ebisade ye burden ye be solution na de aboye mpanifo na wati mebu ma no onyame sunsum ne na ho oden enkabra me koso for chire na ode na no sidi abawie kura so for me pese obechia watiefo ba community bi na ode wa no bi si abana ya san because camera person say e ta aso me da se tiefo me chia mu nyina na odifo me pese me kanse ene fake abawie ase me ye Muzama sofo me fam sinti na mabai me ye Muzama sofo
Muzama so penny enyankwara mpanyimfo a wotie meka Muzama omunim say yes. Me papa ye okuani wawu. Me maame so ye kuani me fie kura bi ase. Me ye me ho say se bibi ni amenigefo. Me pese ade we minimo. Ade we awo ama me masom na matwe no. Enkrofo ahwe ye ne beka say fake. Nti ade we me pese ye pia kwa anim. Na dampare yi police form pay form yenu. Ayemfo yi pay form yenu. Asofo yi pay form yenu be gina ho. Na ye omusom na wotwe na omko kasa ade na nya agrom ko aban a ode to aban so se ne yetwe na ma no enye se e fake ya papa da pare ankasa no wa hwa ne dwumadie nkwa wie na wafi so nature betima kire because there's be a attack no attack e be ba no so no ano den because oye adwuma anka ne kwan so no eye pepepe nka me sign out na ya sorry so ma ye hwe matiefo ehun say we are not saying anything fake but it's original minia ese we na police becho minia ade aye ye say ampa dia me dia me buy me dia tinye pa me fatu ye say papa da pare adwuma o ye no aso ga na ni na mo nipa bi sorry say be yina free akunwa no so ye hwe sunsum sem wo ho wode fatu so ye ko ka say obi kokun obi ana obi be say na mo ne kunwa no de automatically o meje free nsem achenyi no yenko setisa nature de o twatro fatu so nature twatro afi fatu so last one fansa to mensasi yi afi nature ya papa da mpare adwuma obeya ma Ghana na waye adwuma ho tie so ampa enana kufu da ni kosi ho onim nyuma obetima ye enso be sori si ye nchenyi papa no ye nyini free ho fa from na nature setisa ye twe a ementwe meba empre ho afada dada nature ya papa da mpare ye adwuma papa ma Ghana o enso hwe nipa betra se nyini free ho etisa nature kire enini ye be yina free ho ye chenyi no one time enini o etefo Kwaku German Tribune Kwaku German Tribune enti when we are talking about the physical and spiritually yes sir ye nimne ayeka very good NKWANTANANSO abisa aba for stay we no fake me pesa obi a wo fi say wo challenge me wo pesa you want to challenge me a prophet eno na jom ne papa bi ye life abisa life abisa ena me kire no ave ono ga say wow odi for too much ena dem too much nyame na wo too much ni mu ena nature e prove ni nyame pi e church nti anadwo no bosum apie me face bosum na me de yade ma connect ena me de yade me bisa bosum we den na be see we na be to we na be call obi a wo di atinye bia just come pick my number and call me and come I will put you in front of me that will do nothing else and you see the truth and no and it just say nature e will to me orofo ya kasi e kwa ade be chisan na ade be chin na me kan say onyame sunsum nka ho me din e the prophet Erica Kosetwe wo hwe me wo muso masen University Foundation me pa chon NKWANTANANSO ebisa na me kan say when na kwa ma na nyame hira me ba da na wo de mpaye e kasae e bi osoro e kasa bi su kakra gu fam se en kwasum dwom na nyame sunsum enka me ho abrabo mpaye sana me ho e sana me na ma ba se giant bi me yesunsum nyuma me hwe machi me sabre watia wakasa to mabrabo so abro no ko de sorry ay muzamani me pese be kwachiri ose oye muzamani me pese be kwachiri otiase watiase wanya 114 oda ho ko muzama oda ho 114 enti abro ho de order for me kase kasa be kwachiri yen kwachiri bebre media ne odi for Eric Akosentwi media for your God's Revelation Ministry I am the founder and a national overseer try sell by me e brother empire ya wada e council kwasiada the oil service I buruni cancer anointing service yeah and yet me a day biara ufrodi for answer be kame onyame mo no ye okese no ye wabrabom se ebia uhia
sunsumu bambɔ frɛ me wo nsa bɛka onyame nka ho na ɔnyɛ wie mɛda ase makra wo